Programa Cheqanchay ñannikita hamushan qampaq. Tutamanta yupaychana. Qampaq kayka wakichikuy chantaka uyari noqaykuwan. Kinsa chunka kaq Julio killamanta. Mateo p'ankapi hatunninpi kasan chunka tawayuq, huch'uyninpita kasan iskay chunka phishqayuq, iskay chunka kanchisniyuq. Kay hinamantani Jesustaq sut'iyamuytaña yaku patata purisaspa paykunaman hamusarqa. Entonces Jesusqa nin kaypiqa apóstoles barcupi risharqanku. Jesus qhipakurqa uraspa, pero payqa nin yaku patata purisarpa kasiashtaña p'unchayamusharqan chayman apóstolesman tariparqa. Ima tariparqataq, pero apóstolesqa payta rikuspaqa mancharipurqanku imanispa kay millay almata rikusanchik hina nispa paykunaqa mancharipurqanku. Pero nuqanchik nin mana mancharikunanchikta, mana kaypiqa nincharayku el Señor ninchikqa payqa nin Pedro yakuman urmasaqtin tukuy ima chay rato Señor Jesucristo salvaykun, chay rato yanapan y kikintataq nin nuqanchiktapish chay rato yanapawasunchik, mana dejawanchikchu. Pueblo Israeltaqa mas kata pay cuidakun, pueblo Israel ñawpaq tiempota y kikinta nin nuqanchiktapish cuidawallawasuntaq. Chayrayku kay nisallanta Jesus taqri usqhayta parlapayamuspa nirqa sunquchakuychis, nuqa kani ama mancharikuychischu nispa. Entonces Señor Jesucristo manarqa ama qankunaqa manchachikuychischu, nuqa kani, nuqa hamusani, nuqa Jesus kani, ama imatapish piensaychischu, ama imatapish qankuna ruraychischu, nuqa kani nispa apóstolestaqa sunqucharqa y kikillantataq nin nuqanchiktapish sunquchawasunchik hermanos. Mana payqa hinalla dejawasunchikchu, ima prueba, ima dificultad, ima llaki, ima phuti kaqtin payqa chay rato yanapawasunchik. Masqa a vecesqa nuqanchik runapiraq creykushanchik, runapiraq confiakushanchik, a veces pastorpiraq, hermanopiraq mana. Nuqanchikpaq chayrayku astawan seguro kanan tiyan Señor Jesucristo. Payqa imapi qhipakurqa, imapi imata qhipakushaspaqa orasarqa, Jesus mismo orasarqa. Entonces nuqanchikpish orananchik tiyan yanapanawanchikpaq. Tatay yanapawayku kay mundula qapi puriyta, a veces nuqayku urmayku, pero chaywanqa Señor qanlla ujarikapuwayku, ama dejawaykuchu kay laqa mundupi kawsayta, antes qanpaq hina kawsachikuwayku, preparakuwayku Señor. Kay chakisniykuta evangelioykipi churay Señor, kay sunquykutapish qanman haywapuyku, kay vidaykuta qanlla Señor astawan palabraykita yachachiwayku kay ñanayki purikunaykupaq. Ama saqawaykuchu Señor, uqlla qutuchasqa qan pusakuwayku. Tukuy chayta mañakuyku atawayku Señor Jesucristo sutinpi. Amén Señor. Bendición kachun tukuy qankunapaq. Wakichikuy sapa p'unchay.